Naimbangal daw kada tayo amin. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Efren. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko ang madama apagdaldalanak ita. Kababain man ngam inturturad kon, gaputa amok apakaadawan daytoy iti adal. Ket kayat kumatlaangan akiddawan ti kapanunutam may papan iti inak isalaysay. Adain kasar ko ngam saan nga iso ti kadandanak ita. Adda may nga anak mi ket isulaangan ti rason ti komunikasyon mi ngamin adda metten bukod na a pamilya. Aklonek asyak ti immo na anagaramit iti may kaniwas. Minansyaak ti sagrado akallay sami. Iti agdama ket empleyado ak iti may sa akumpanya ti lugan. Inkapbalay ko nga rod ni Grace, ti babae anang isukatak iti asawak. 5 atawan mi medden nga agdenden na ngem awan anak mi. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawam ti agsukat Efren, aldawan, jak kaya ti maladaw a makimisa. Huwag ka di bakit? Nalpasa ko no? At ito tulbag. No kahit mo umunakan jalugan. Ay na, agawaam kit di, tagkit dantan a bumaba. Mabit lang nga ro, tag sapatos akon. Ali, partakam nga rod. Nakabaybayag ka nga gunggunay. Wen. Amo a Domingo ita. Sigurado nga dumanan ti tao. Matraffic tan tumanan. Awanan karkaro na maladaw ta. Ay, nakabaybayag kan tumat kami nga gunggunay. Ate mo pa iti babae mag. Relax. Everything is under control. Atay ta. Dalpasa. Mala. Mapanta nga rodan bakat. Sa dino ti papanam, Efren? Sa dino pa'y kumangay, bakit? Sumragak iti trabaho ko. Sigurado ka? Yes. Anyat orasan. Apay nga itakala nga sumrag. At dan samat tan sabali at trabahwam, Efren. At ay taka manan, bakit? Mangrugi ka man ako na ako. Mapana nga rudag trabaho. Di uray awagam ni Pari Leo. Damagam ginkwanan ng sumragak itay di opisina. Siguradom lang, Efren. Di ka agkam-kam mali kunak manan eh. Wen, kunak lang aruday. Di uray sumurot ka. Iti kasta, mabnag ka. Sayang pare. San anak ka umay ni bakit mo? Wan nga rod pare. Nag-overtime na ka nung kami ni Jeparlo. Tinaksaya ka pare. Ibalkutang kalahin ni tiyawid mo. Iti kasta, maramanan namot ati handa ni bakit ko. Sige man nga. Imbag lang nga, pasalubong kumating ko ala. Wan pare, ang kabailampay ka ni tagmanayaw. Gato na pare. Siyak pa iti ko no. Saan nagpaya na bardag? Nakainumak labas pare. Sa bagay pare. Basik mo lagamin tininom tayo. Nag-awit mo nga minatagos. Nagitit katrabakuan ta. O nga rin pare. Tuduata mo gaya mo na nabati dito eh. Mga mahihinang nilalang. Nga rin pare. May pare. At ang sama awag mo. Amangan na ni commander tayo ta. O nga rin. Ay kasumbata mo na pare. No, di mo man kayat maalmalay. Nan, kitak man ta cellphone mo, Efren. Abet cellphone ko bakit? Ang mga nutila manan in-chat mo iti rabi kapo iti bartag mo. Muto iti cellphone mo kunak. Ay, unay ka lagi din ayan. Awan. Atoy. Ay na, Efren. Amukan. Amukon ti style mo. No kunak nga awan. Naginom kami laing iti rabi. Kalpasan na, nag-awit ako. Balay trabaho balay lang arudin tayan ko. Ngam agsuspetya ka balay lang. Kat, makaungat ka. Agreklamo ka kasta ka de. Saan mo yun bakit? Ibagbagak lang. Mapaiswan ka siguro. Iso akasta ti reaksyon mo. Ay, mag-amu ka. Wanya ti panunutan. Basta awan, ti inchachat ko ababay iti rabi. Period. Nagawid ka ba't Efren, anak ko? Apay, ada ka di manan parikot yo ka ni Grace?
Awan man na masurunak lang kami. Iti anya. Ipapini lalaki ti. Ngadda ka naman ang katsatsyat ko babae. Anya. Makapikon mo tigas dyan ipagpagana. Intun ko, pay suon. Ay. Di ka man agar-aramid, friend. Inaramid mo lang arudon, ide. Aramid manan. Kasano? Kat aramidag lang arut amin nakabaglakon. Tapno maliklikak lagi tabanag. Ngam kasla iturturun nakmat ni Grace nga garamid malay. Ay katagbalbaliw ka nga minan na anak ko. Saan kami nakumkumporme, timapan mo itchat-chat, no iti-text sa babae. Laglagi pa nga iso tinagsinaan yaw nga gasawa. Kita amit agrebrebel di dyan anak yaw, gapo itikasta nga aramid yaw. Madanagan siguro ni Grace. Nga men, isumit liwagas ang nagamamuan yaw. Day tapisbok. Ang mga nuti ko nanak at makabirok ka manan iti sabali apang isukatamken kwa na. Liklikam nga minan, di makitchat iti asino dita a babae anak ko. Iti kasta, awan panggapuan na nga agimon. Nabartag ka manan, Efren? Saan man bakit nakainom lang? Apay, asino ti barbartekam, ha? Siyak ka di? No naumakan, agsinatan, kat pumanaw ka matan dito'y balay ko. Anya ka di maninda kita ibagbagambangan. Nakainom labas ito ta, nagkatumanin alablabidam. Kabisado kan kunak manan. Amok nga damanan kalukwan nga aramidam. Ayun ay kan Grace, puro ka suspect siya. Awan kinapudno na kita nga ibagbagam. Nagbalbaliw ako. Siga lang, ti babae nga ipatpatay ko. Bayit ako matikanayin mo laglagi ba? Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang? Grace. Hoy, Efren. Laglagi pa ma? Saan ka nga umububing? Iso ama kaammo ka no di ka payla ang balbalew. Kabaro-baro tayo ito'y apara. Kinko pa nga tayo dito. Tinasayan. Dito yung bailan. Agurti ka man kititipid. Pagururaya ka sumaruting tituto. Sakto agawin. Waiter! Ano di order mo, sir? Mira. Siyak nga rood manong Efren. Kumusta kan? Imbag man, ta na isarong ka dito yung pwesto. Nakusa. Sikatakin ko kayo dito, apar? Uwan, kinapod no na, kaluglukat mila ang idinapan alawas. Wow, talaga business-minded ka ba ta, ading ko? Saan mat manong Efren? Sakto lang. Oh, itataam mo mo dito eh. Kanayo nung tumat siguro ti umayan niya. Ay, ikaw na. Apag gusto mo namin. Ngayon bigsa na tituloy tayo. Nakamotor namin. At saka maikarga ti kapote ti motor ko. Iso naglinwat bi. Talaga nga everything's happened for a reason. Anya, manong. Wala. Aywan gayam. Agbirbiro kak iti mabalin nga agset dito eh. Oray Sabado kung Domingo laang. Mga noda mo. Ay, siya ko na. Anya? Wan. Siya ko. Dahil talaga nga. Basic. Kapag mo di agintertin gay. Sabado mat ita. Ngam apay anak kasukat ka, Efren. Wan bagay. Aggiga kita. Sa dino? Ijay at akabarbaro abari jay. Sabado kan Domingo ti inted akin bagi. Ngaltaw ti set ko. Asino ngay tikadwam? Bawan. Siyak laing bakit. Solo performer. At nakasinublat ko. Kalpasan ti may sa oras aset ko. Anya oras kanto ngay amalpas. Parbangon to na bakit. Maturog kanton. Iti kasta. Saan ka mapuyatan? Agtuktukak tulatang. Intun sumang petak. Kayat mo asawan. Regular kandita. Imbag man tainik kanda ka itigi. Kat kabarbaro day taban. When sigod nga ming amok dagin bagi. Iti day jabar. Ay kat saysaya atam nga ruti ag trabaho, friend. Siguradwam at talaga at trabaho. Ti asikaswam.
Adtoy, uminom ka pa'y manong Efren, pangururayam itilaset mo. Wala. Apa gusto? Medyo namagaanan ti karabukog-kugay. Una, nagpaluto ak iti crispy pata ang pulutan. Wow, naghihimas eh. Ay, uminom ka ba ta? Oh. Oh, ag-cheers ta. Sige, ngambasit lang ang mga nudyak makaawit ijay dagus ko no masubra at ti uminom. Ha? Awan parikot iti day ta. No sa pulang itulog ka. Di itulog ka, ijadagos mo. Anya? Sika talaga manong Efren. Putno ti bagbagak, Mira. Sige, wanan. Aginom tangaron. Ngam siguradwam laang nga itulod nak manong. Wen, danag mo na ya, adi. Pakarang sakak una iti magitulot ken ka. Boss. Oh, pare Frank. Oh, apay pare Leo. Nagpintas ken nagsiksima kayam ti pagpangamaking kukway ti dayti abar. Ah, ay wala pare. Ay sus pare. Nakadjakpat ka mga ruran sapay ikaw opingan na siya. Tangiwan mo pare. Ang mga nota makangaging ka. Gitar niya pa iti panunutan na. Nakasta. Naka-score kan pare. Ah. Saan mo pare? Awan plano. Kan maisa. Ubing pa'y ni Mira. Malaksi di tidayta. At ang boyfriend na. Ay sus. Di nakmalay. Di kakasta pa nagras-rason pare. Ah. Todo tinay ka man ako na ako. Sigapay mo. Kano, kakasta ti type mo. Imposible yan. Kinatamag ko akalain kayo kanong agkuyaw. Ah, sigapay pare. Nakatamaga man ang dita. Pulnong agkuy-kuyo kami. Yung itulog ko lang matijit agos na. Kalpasan na, agawin ako maltayin. Aus, kaslagat mabate pare. Di mo iba ka. Alagbalbaliw ka. Di ta kasalas a maturog. Anya, ne, apay mananaya ba kayo? Jak kaya ti agat arak kakaida. Ay, basit lang matininong ko. Uray pay. Basta di ta kasalas a maturog. At tuy ti ulas kanpungan mo. Ah, unay kamutin, Grace. Asino ti kachat mo a parparbangon, ah? Aha, Mutoy ti cellphone mo. ne, cellphone ko man nga. Mutoy ti cellphone mo kuna. Ah! Asino daytoy Amira, ha? Efren? Dahil ti Busko, iso takin bagi iti bar, apag sesitak tunggal Sabado ken Domingo. Nukas jay nga aglos kami ni ti bar. Itultulog ko itagos na, saak tumuto nagawid. O, anya ba iti damagam? Apay aya amasapul nga itulod mo. Kat nagadumat ti taksi a mabalin na pagluganan nga agawid. Manmanon ti taksi nukas to'y nga oras. Gan maysa, agawid ak mutlangan. Awan maggakas na, nung imuturkon, sakto itulon iti dagos na. O niya, at dapat ti ibagam. Tanong awanan, maturog akon. Uminom taman ket di manong Efren. Ay, wala. Hindi talaga ya. Mayat man hindi kumanda. No medyo ma-charge ti karabukok. Medyo lumukay ti boses. Wala, itay ka pa'y ngamin apalpaliiwan manong. Kasla nakaununag ti pampanunutam. At ka di parikon? Ay ko awa. Adalang katachat ko. Hindi ka di bakat mo? Ay sa, bargata. Agay ayag ngamin itiging. Iso na lang ta kori man. Kori ipot. Kunaklakit din no ni bakat mo. Nagatidog ngamin kat ti chat mo. Ha? Ay nakasta kami ngamin itinobyo. Kas ita, agap apa kami manan. Ne. Anya mo ti pagapabaan nyo, Mira. Sobra ti kinasiloso na. Kinapudno na. Pag-imunan na ka. Ha? Anya? Ne. Kasano ko mga pag-imunan na? Di na kayat ti panangitultulod mo kanyak ijay dagos ko. Agtaksi akla kanon. Amangan kanong amin no adda milagro nga aramidan na. Kabayatan ti panagkuykuyog na.
Gapo iti asar ko. I-break kon. Ay, kinapot mo na. Kastaman ni Grace kanya. No kasta, pudno ti mapalpaliw ko. Wen, masursurunak nga rudan. Enton kwan, ipaypay sukon. Aray ta, alaam amin ang akagawaam kat pumanaw ka ni friend. Panaw! Bakit ba? Apay man na aya? Di kan agin didiam mo. Ada nakakita kada kayo iti dayjay Amira. Nagkuyog kayo arimor manipod iti may sa hotel. Oh, anya, di ka makatagari. Ngamin pudno tinaydanon kanyak. Bakit? Awan kinaputno na dayta. Iparang mukha niya, tinangidanon kang katag sarita kami. Ibaga, tamang ipakita iti ebidensya at talaga asyak tinagita na. Hindi ka kumabot, basta-basta mamati lang ta na. Siyak ta asawam, iso arumbang na laeng, asyak ti patsem. Di mo't adabar apag sesitan ni Efren? Apay no ijailangan ti papananta? Ay saan? Diyak kaya timapan ni Jerona. Ang mga numabarte ka, kat makaaramidak pa iti sana may barbel. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Grace? Ado ti mangmangag ko at chismis may papankadakwada iti kampay ide kat boss na. Kuna namat nga awan kano ti kinapudno dagita madamdamag ko. Kat, mamati ka mat? Kaya't ko asawan, patsyem ka di at talaga nga awan madi nga aramidan ni Efren? Nga awan babae apagluklukwan na ita. Makaamumat ni Efren, no agaramid iti jak magustuhan. Amo namat ti ugalik. Ha? Saan man kit dito ti pagsaritaan ta? Imay ta dito'y tapno ag-relax. Saan kit atapno ma-stress? Sa bagay. Ang ginom takit de. At to'y ti basom. Oh, Okay. cheers! Cheers! How can I tell her about you? Kasano day to yun, Efren? Masikugak samat kan. Anya, nay, kung naman no, ada tumtumarang nga agas, tapmusan ka hagsiko. Ay, naliwayak nga rod idinaudi nga da napasamak ka data. Anya, tinasayat, mga lakay ti pregnancy test. Iti kasta, maamonta, no talaga masikog ka. Day tamat lang ang ti planok, Efren. Ang kasanon no positive ti agbalin a resulta. Ha? Ay, Okay lang no di nakabailan nga itapter. Maawatan kamit keti. Ngamin, adamat nga rodan kaliblive-in mo. Diyak mabalin nga ikamat ti bagit. Ngamin, amok mat ti sitwasyon mo. Mira, Idawatak laang. Di munto kumapaglibakan asikat ti ama ti ubing no bilang laang. Kat pagyamanak unay, no aramidam to ti obligasyon mo, kas ama ti agbalin nga anak na, Efren. Hoy! Sika babae! Ha? Umay ka man ditoy! Tibuok ko! Batanak! Day tatirumbugan kagatal a babae! Amom lang arudan nga da asawa ni Efren nga nagpasilog ka payla! Anay ko! Abel! Ano tumabas po sa doon? Efren! Amay ko. Pinagsipat ka ngay bakit? Nagpuskol tarumam ang mga wag pailaang kanyak iti bakit. Ulbod ka! Awanan kayo iti baen! Bakit? Agparbang ka kuma. Di ka kumamot ag-iskandalo ditoy. Kapapain ka lagi dito tao. Mabain ka nga giskandaloak! Ngam di ka nagbain anang ni hotel iti dayta babae! Mabain ka nga giskandaloak! Ngam di ka mabain iti kinagatalyo adas! Bakit? Agsinatan, Efren! Alam amin ang akagawaam ijabalay kat pumanaw kan. Agdan na kayon iti dayta babae. Total, masikugman tan. Grace! Grace! Kasano day to yan, Efren? Mira, pasensya ka na. Awakan kang tulagan. Apa man ang makapagsarita kami kini Grace. Ala, palawan ka. Lucas ka.
Da kayo ti Mrs. ni Efren. Wan mama, mayak, taumay ko ibaga, ano mabalin, ikatan nyo iti trabaho ni Efren. Ha? Ikatan nyo, iti kasta, maikan iti pagnakman na. Pasensya kayon, Mrs. Ang ampanag ko na kat saan abasta ikatan mi ni Efren. No awan mat ammo mi makagapo. Ay kat syempre, gapo iti kinababaero na madam. Ikatan nyo, iti kasta, maawanan iti trabaho, kat agnakan. Iti kasta, dinan ulitan pa iti kasjay nga aramid na. Mrs., pasensya kayo na talaga. Ngam no may papan iti day tabanag, outside kami dita. Ngabin, personal abiyag ni Efren daytan, saanan amay papan iti trabaho na. Anya? No para kanya, nasaysaya at siguro no da kayo at matagsarita. Pasensya kayon, Mrs. Bakit? Sorry ka din. Pangaasim, pakawanan ako. Saanan ang maulit? Promise. Ikarit, agbalbaliw ako. Namin ano kan anag kari Efren, ngam awan matlata. Maumuma ako na talaga. Di ko nam kadi. Sa anak amasaksakitan iti kastangar aramidam, ha? Grace, bakit? Pakawanan ka iti may sa kondisyon. Ha? Anya dito, bakit? Ibagam, aramida, basta lagit di mo pakawan na. Manipod ita. Saan kan amakisinarak iti dayja amira? Putdemon ti anyaman a komunikasyon nyo. Katlipatam nga adda anak mo kenkwana. Anya? Nalawag tinangag mo, Efren. Kat maudin daytoy apanang pakawan ko ken ka. No aramidem pa'y maminsan. Talaga nga agsinatan. Wan. Ikarik, saan ang maulit? Promise. Kumusta kayo matan ka ni Grace, anak? Okay lang, madala. Okay lang ko namgamkas la naliday ka mat. Kasla sana ang aminin ang naragsakit itin, Nana. Anya? Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta, Efren? Di ko, Nana, napakawan na ko. Ang panagrik na kasa. Ngamin, ang kanayan naman nga isidir di napalabas. Malaksit iti dayta. Pinaritan lakpay amang tet iti sustento karagitan nak ko. Tunggal marabyan nga gawit. Pasabtan nak itag kakasakit asarita. Kaslawan may tultulong ko iya balay. Ay, Nanang, amo ka nakabasolak. Ang ididayjay. Iparupan na mo't launa yan ang managbasolak. Kaslawan mo't mading ugali na. Kasla pa nagkita na iti paginak at perfecto. ay kataganos ka. Kaisumat ti kinayat mo, anak ko. Nanang, Awan ti pabasulam. Ngamen, sika mat tinagaramid iti dayta. Sika tinagaramid iti gasat mo, anak ko. Sakbay ti amin kablaawak man pay dagiti rinibo-ribo a dumdumngeg kadagiti drama nga ingka iap-upload iti inaldaw. Naawi sakmat a nagsurat bareng kunak no mapagasatan met a mapili toy padas ko. Ilinged na kumalatan itinagan a Michelle. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Talo kami nga agkakapsat. Isu na laeng tanasapa ang nakiasawa ti inauna akapsat mi. Ket gaputa siyak ti may kadwa, siyak nga rod tinangako iti responsibilidad arumbang kuma aparakin kuana. Gaputa na pintas met tinagbalin a trabaho kinabaelak met nga insakad ti panagbiag mi. Isu na laeng taat dagayam pagpatinggaan ti amin. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, sa dinungatan ayat ti ayan ti Paris ti sapatos ko. Awan mat dito yan. Ay, intaray samot din ti aso. Ay, sapay aldawan. Maladawak tukit din iti trabaho. Ay, dayjay. At iti sirop ti sofa.
Michelle! Oh, nanang. Juday kita ti silaw, ang mga no ada kwartam dita. Ayun nga paiso, nanang. Atoy. Michelle, sa dilo di yan mau. At daak dito'y tatang. Agrubrubatak asumrat iti trabaho. Apay ka di. Umanay ka din dahi nanang. Ay, what? 2,000 magtibil tayo kay. Ay, kukukunti sukli na, Ay, dapat kwartan di tabalasan ka. Masapula kumatakak iti abon mo kan sabi daw nga pag-spray kadag iti mula kataraw. Mano kumati ka sa pulan nyo ayan tatang. Uman ay siguro ti 2,000. Mabit lang. Atoy tatang. Magyaman na ka nagkaw. Sige, mapanakon tatang, nanang. Sige, anak kaw. Agan-anad kawan. Gananat ka anak. Kaslata kayat mo nga ibagama ng karol. Ibagam ka din no anya dayta. Itay pa'y adi ka makaid na dita. Kwa? Ibagamon Kwa? Amumat, panagsasarakan inton umay alawas. Isuna laang tawan pa'y ngamin usaran dagiti kakaanakam. Nairanamat nga awan trabaho ni manong mo. Atoy. Umanay mat siguron day nga igatang mo iti papel kan notebook da manang. Ay na, agyaman ang unay ading ko. Awan anyaman na manang. Amumat asa anak anaimot no lakit dita at da anak. Awan ka din ti bagam. Awan ka din masapul mo. Sumra ka kun iti trabaho. Ay, kwa, sige, ading ko. Agyaman akmanan agan-anad ka. Sige manang, agyaman na. Anyaman tan. Itayak pa nga agururay iti tricycle. Yung jaklakit din makalugan. Ado nga min ti estudyante ita. Sakit rush hour. Sabi ko ti papa naman Sobra kak iti trabaho Napumpunumat nga ro iti tricycle. Sapay aldawan. Umulang ngamin nga daw ti klase ita. Isungado ti estudyante. No kayat mo, mangtad ka iti panggas ko. Tay tulog ka man Awan ngamin nabati a kwarta. Eksakto mo't nga awanan tigas ti motor ko. Ay sige man nga rod. Tani aldawan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Awan mo ti helmet ko. Lumugan ka kitin. Dagasan ta ti helmet ni Manong Rudy. Taiso ti usaram. Sige. Kumpad ka na yung baga. Michelle, Good morning, boss. masapol ko dagiti a papeles inton bigat para iti board meeting. Isaganam amin dagiti report, what? One, sir. Di ka pa ikaw awit, aging ka ati mo malpas na kiti paparamid ko. One, sir. Ken masapa ka madlang inton bigat. Ta iasis mo dagiti agsangpat nga umay makimiting. One, sir. Ken kayat nga da malikwatan. Ken kayat nga da erasures dagiti report mo, okay? One, sir. Siguraduam ang maaramid mo amin dagiti imbaga, what? One, sir. Okay, good. Anyamat ka ni boss. Inton bigatan ti meeting. Yung ita nila ang naibaga dagito report. No siyak tumatagbalin a boss. Siguradwag ajak to aramidan kadagiti empleyado ti kasjay ngar aramidan na. Manang, pautangan nak man pa iti kwarta. Nadili ti sweldo. Ket masapol nga igatang iti piyasa di motor ko ita. Impan ko ngaminin ni shop. Mabiit lang ang... Adoy. Wow! Ayos Agyaman manang Di kagdanag. Bayadak mo't lang. Apaman nga sweldo ha? Ay ka thank you ano bayadam. Ngam na saan? Thank you latan. Ni manang mat. Awan man lat pamatim kanya kon. Bayadak nga rod. Promise! Adwag ti baluna. Ado nga min taramidak ita. Sigurado ang mabisinanak tumanan iti opisina.
Adeta, ikarga kong tinlutok asida at iti pagbalon. Hello! Good morning, everybody! Oh, manang karon. Wow! Anya dayta? Nagbanglo ah. Nagluto kay ti fried chicken? Wan, balonak iti opisina. Paborito da ito iti anak ko. Nang dumawatak man. Manang, kas makita mo't, sakto lang day ta abalonak. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti manok. Alaang man laang ti maysa. Wow! Thank you! Apa yan nagsip nga di balay? Brown out nga ta. Adamat silaw dagiti kaaruba. Ano? Oh, Michael, apa yan nagsip nga di balay? Mangtad ka man iti gatang iti kandila? Apa iti kandila? Naputdan tayo iti kuryente ah. Ang apay. Sana nagbayad iti bil ni nanang. Anya, kat no inikak mat iti pagbayad na iti napan alawas. Diyan ka mo ah. Ang mga nainsugal naman eh. Anya. Oh, ada ka mat manang Carol. Apay ka di. Ah? Unay mat daytan asaludsod mo, Michelle. Amumat nga extension ti balay mi, to'y balay. Kas makita mat, ada kami lang iti malikodan ti balay. Ha? Ay ikwa, di kayat ko asawan, anya ti masapol mo. Siyempre, numabisinan dagiti anak, mapanagbirok ti makan ti inada. Ay isi kita sumra ka kun iti trabaho, tani aldawan. Ops, mabitlaan. Oh, apay ka di manang. Amang ano da kwartam dita. Ha? Saan pa nga min ang nagsweldo ni manong mo iti construction na pagububraan na. Amang ano mabalin apa utangan nakpailaang iti igatang ko iti bagas. Kitaam no at dapay bagas iti pagbagasan, ta mga lakalatan manang. Di ka kadi agim imot. Aligit din, mangtad kan iti igatang ko iti bagas. Ni, kunak man no bagas ti kasapulam. Mga lakangaruden di ta pagbagasan. Sige man langan. Ala, mapan ka nga rudan. Aguray ka. Apay anak ka tsinelas ka lang nga sumrag. Ah? Ha? Huwag paiso. Ay sus, 30 anyos ka pailaang. Saan ka pailaang anak ki asawa ngam agkabaw kan? Aday ta, adan silaw tayo. Ay na, giyaman anak ko. Ay pasensya ka na. Plano ko maapaaduan di kwarta nga inted mo. Iti kasta, diya kung dumawat pa iti pang grocery. Iso na lang, tadyak man ni naman na maabak. Nanang sugal daytan. Talaga nga awan ka siguraduan na dayta. Iso nga rod apasensya kan anak ko. Saan na balay? Saanan ang maulit? Dahil party, pagbagak, mersay. Nga anya manan dyanay. Di ka makibibiyang ditaw. Ta saan da ka matakasarsarita. No, ada mabayatan dito pala. Michelle! Imbis mapan mo ibayad, insugal mo kitain. Ay, isak lang, hindi pang tada manakaw. Nakarkaro na. Sikat ipang tidan na, tapno ada igatang mo iti arak. Ay, awan lat ang bukon, dyanay. Ay, saus. Ay, mercy ah. Umin-inumak nga agpaisaw, no at dayawis na kanyak. Sana ka basta gumatgatang iti arak. Sana kakasken ka nga oray la agram-ramuton ti ubot na iti sugalan. Ay, tumalda ka man, dyanay. Di nakpagpungtutan. Ay na, husto daytan, tatang, nanang. Aga pa kayo kadimanan. Sumra ka kun iti trabaho. Half day lang ang tisarra ko ita. Agawid akmat lang inton madamdama. Sige anak ka. Agandanad ka. Anya ti ko na, Michael. Nag-resign ako manang. Anya, kat no awan sapay makatawan mo iti trabahom. Ngam nag-resign ka manan. Jay na udi ang nagtrabahwam, 8 abulan mo laang. Jay mo napay iti dayta, awan mo't laang makatawan mo. Kasanukit kanayon ang madiliti sweldo. Apay ngamin adita ka nag-apply. Kunadamot ngamin na mayat. Kat kasano itan,
Awan man ang trabaho. Amangan numabayag tumanen sa kanto makabiro. Agbiro ka kadagos, manang. Dirigat na ngamin kan ka, nagbiit ka amauma. Di mo ammo ti aggagat. Di mo ammo nga ipatag ti trabahom. Ti kayat mo, jay mang namnamalatan. Saan ba't nga itikas ta, manang? Angam anya, kasta ka, gaputa saan ka nga obligaan amang tad para kadagiti masapsapol dito'y balay. Ha? Ay, kuha manang. Among ka din umano atawanan nga trabaho ha? Agsa nga pulon atawan. Ngam adda ka din na urnong ko nga uray basit lang. Awan. Ngamin, naibos amin kadagiti masapsapol dito'y balay. Jak paikit din maigatangan ti bagik iti barok kumamat a sapatos. Manang Michelle. Aggagat ka mata. Makabannog mat ti agtrabahoan niya. Agmay sa aklaang. Duwalaang ti imak. Tulungan na kumamat. At damat nalpas mo. Iso arumbang na laang nga usaram. Saan nga amin kayo kat mang namnamalatan kanyak? Mabambanugak mat, Michael. Apay adi muli napastin bagak nga ilagpas mo ita, Michelle. Sir, di mat adapay may sangain paaramid yo kanyak. Iso aday kay ti inununak. Di mo din bagak nga urgent day, Jay? Urgent as in. Kasapulak itamot lang. Di ko na yung ngamin iti kalman, sir. Daytoy ti i-prioritize ko. Iso nga iso ti inaramid ko. Urgent day, Jay, kunakmat. Urgent! Apay, di ka makawawat, ha? Aramidom itan, nawatam. Oh, anya. Apay, nakatunga nga kalaan kita. Sir, Ha? ag-resign ako, sir. Kaniya. I quit. Michelle! Michelle! Barbaro Aldawan nga madaka pailaang ditoy. Anya ti masapol mo manang. Ay, kwa. Dumawat aklang itinapudot adanom. Awan gayam karga di termos mi. Oh, Michelle. Apay nga daka pailaang ditoy. Apay, awan ka di trabaho. Nag-resign ako. Anya? Angam, apay. Katno nagpintas ti trabaho. Saan ka de? Ay, sayang mat. Dakkel sa payon ti swildong. Apay, nag-resign ka. Ada ka di nangalakin ka, baro akumpanya. Awan nanang. Ay, kasano tayo pa ilan ngay? Apay nga itaga pa yan nag-resign. Amumat nga do ti paggastusan tayo. Sapay nangalan sa ninanang iti baro aref nga hulugan. Anya? Ay, huwan nga roda. Kasanaw katdaan matan jeref tayo. Nababalaan ngamin ti down payment, iso ang nangalak iti baraw. Agam, kasano pa yan nita? Saan ka pa'y kumaan nag-resign? Ano awang magayam daduma pagtrabahawam? Ay, huwan nga rod Nanang, manang, anya ka diti pa nagkita yung kanyak, ha? Kasla robot asaan amabambanog, nga uray anya a klase ti trabaho kat sigilat na. Anya ti pa nagkita yung kanyak. ATM, amay salaang apindot yo iti anyaman nga oras, kat addan rumor a kwarta. Asino ak kadi kada kayo, ha? Tao akpay kadi iti kasta pampamayan nyo, ha? Kukwa. Nay, apay nga akong unget ka matan anak kao. Sika, manang Karol. Ha? Ne, Idinasapa ka anak ni asawa. Adda ka dinangag mo kanyak, ha? ha? Da kayo nanang, uray isug-sugal yu ti kwarta nga itad ko. Adda ka dinangag yu kanyak. Binagaan kayo kadi iti agkakasakit asarita. Michelle. Awan tinangag yu manipot kanyak. Inaldaw akas na akmuang ako may kayod. Tapno lang ang adda maitad ko kada kayo dito balay. Iti na minsan, di na magdak ka di no kumusta akmat. No kumusta mat ti kasasaad ko. No kumusta mat ti trabaho. No anya ti marikrik na. Turog lang ti inanak. Awan ka di ti karbengak amabanong. Awan ka di karbengak nga ginana. Sa anak a robot, kan sa anak a makina. Tao ak,
Tawag, katkas kada kayo, mabambanugak mat. Manang, adan trabaho. Uray saan ka pa ilang agtrabaho? Siyak pala ti makaamo kadagiti magastos diti balay. Ken napintas may ti panagtakil dagiti mulak at taraw. Kastamit ang dagiti mulak apagay anak kao. Panagkunakit napintas ti apit ita. Isu adi mo pala pakadanagan dagiti masapsapol dito'y balay, wain. Da kami pala ti makaamaw. Sorry manang. Kay pasensya kan kada kami anak kao. Nairuam kami nga main asika kanayon ti mangsalsalaw kadagiti kasapulan diti balay. Ay, bayam ta kasaritak jay inayaw day sardeng nati panagsugsugal na. Pasensya kan, no nagbalin kami akampante, gapukan ka manang. Tikayat ko lang ang matkatagbalin anasaya at tibiyag tayo. Angam saan niyo kumamat nga iya sa amin kanya. Mawatan da ka anak ka. Isu nga ron dumaudawat kami iti pasensya. Pasensya ka na talaga anak ka. Numaminsan, daytoy matirigat na ti agbalin a natibker. Ngamin, ti ammo dagiti tattao nga adday ti aglawlaw mo ket saan ka amabanbannog. Ti ammo da ket awan parikot mo. Ti ammo da ket agnanayon a napigsaka. Gapu iti dayjay apasamak nakaamiris ti pamilyak a masapol nga addamet katulungak kas maysa a breadwinner iti pamilya. Saan tayo mat amasapol nga akwen wenno obligaan ti amin. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat anabannog tayon. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat nga awanan tayo. Aging galangan. Umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kasta meten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilinged na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko, ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan, sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. O anya, magustom ka di matlatin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Wen nakapimpintas ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ako na Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak ti mang tulungan ka. Kan maysa. Amo mat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to maong mga agyaman kan ka. Sapay ko ma, tadi kan to ang balbalyo. Abay ko mga agbaliwak. Sikakit niya. Laklakayak nga dayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak tikas na? Ay ayatan ka unay, Dani. Kasakmat kan ka, Karen. Ipatpatid ka unay-unay. Ket namnamahek nga igayad mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti kolehiyo. Agyaman ak Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita ka pimanaw itayan ako. Uwin na na. Kasla dardaras mat. Uwin, sangsangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na yung tunbigat. Kasta.
Kat, kumusta nga iti panagadal ti nobya manak ko? Medyo marigatan ka nun, nanang. Ang kuna namat nakabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwin, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga rod ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Ninanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ni, sigamat gayam dani. Kunak no asino itayan ti agtuktok-tok. Mala, umunag ka. Agyaman na Karen, ha? Anya kay dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnateng. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos dito eh. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta, ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, kuwan gayam. Nangan ka ka din? Saan pa'y kaririing ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat-maturog ak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagarmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi. Ay, kat ituloy mo pa'y lang nga ron ti maturog, Ringan kan to, inton makaluto, Ay, sige man nga ron. Ay, napuyatan ak nga mina talaga. Kano ka pa'y asimang tanak ko? Kasangsangpot ko lawanay nanang. Di magasak pa'y nga miniji palengke. Ate, ingatangan kayo titinapay. Ken inlakaman kayo mutan iti sidan nyo. Ay na, agyaman ako na yan ako. Ay gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman, birbirukan na ka. Apay ka no, nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Ket sikat ni napili na amang itrabaho. Hoy na, nagsayatan nga ino kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at ken pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan anak ko. Putnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak nakaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabaho. Ba nag-arumpang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos anak ko. Tinasayaat, mapan mo danunan ni Kapitan iti balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Day, anyagay manandag itayin sangpo mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery, nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat ka nakasing-sing putpay. Ni nanang met, adayo nagasgasa tagmut na iti anak yo. Ngamin, kinayat na. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makita ka din namut saysayangan nagiti bandog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak baraok. Awan parikot iti agwat ti tawin niyaw. Nulakit dita talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la kuma, nanang. Kumusta kan ka rin? Apay nga italasong batam ti awag ko. Hindi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awagakan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Diyak gayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay laang, Mat. Aywan gayam, adamanan babayadan mi. Kasapulam ka diti kwarta? Wen ko ma, imawag ak ijay balay, ngam awan ka nupay mat ti may pauit da nanang. Di ka di makahawit ditoy?
Saan pa'y nagadutias asikaswag. Maistresak na rudan kadagiti nagado ang arami di pagadalan. Sige, itulot ko lang arudan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin tinapatag, adaramatam. Kan may kaya't kamatla makita. Kailiw kang aminan kat. Anya nga tano ipauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito syudad. Saan ka matlaang amin ang masango, kaputa makumiko makidya pagadalan. Sige nga rod, masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipauit ko ti kwarta ka sa pulam. At daapim mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang mat. Siyempre, nalamin ni bagyo. Sana kamain initan. Iso siguro ako na yung aking minis ti kutis ko. Ay nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Natayar mo to'y anak yun Malaksit iti dayta. Nagagatak tayo. Sa bagay, nataer ka mo't di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laang basit. Ninanang mat. Tall, dark, and handsome nga rod ako na dagiti kaadalak, nanang. Pagyamanak una ay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Uray adayo nga inaunang itisi ka. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Katsapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang apagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin ka makam ko jay pagadalan. Iso nga, itaak lang manan anak kaawid. Ay katsaysaya atong nga ron ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakkel mo. Bakay? Papay ka de lakay. Nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da kigay. Iniyag mo ni Dani tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga integ na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan nga magkasla nakababain mga rudan lakay. Saan dapay nga agasawa iti anak ta. Ngam kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamot saan na pagad-adalan di anak ta. Ay awan ti mga pagbainam bakit? Ngamin, saan mo mat adinawat? Inted na mat. Kan may uray saan dapay nga agasawa iti anak ta. Patyay nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Ngamin, itapay lang. Amo tayong tiugali ni Danay. Saan akas ka nagiti na dumadita? Nakalaslastog na ngagsasaw. Nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't kit di alakay. Nagasat kindi di anak ta. Ngamin, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na bay. Agap, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki tinaya. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinagagay. Nagsingpit, kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman ako unay, Dani. Ibaglaangan tada ka kanayo namang tultulong kanyak. Kastamat tan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan na nyaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo tante pamilyam. Tikit di pa nagadal mo tinto na rin. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod.
Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital Iti kasta, maamuak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrupo atak labit. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman at. Bye. Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta ti Riknayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadag iti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor, iso kumati aramidan niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Way, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita to makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito Ala, nakaw. Kailiw da ka ngaminan. Isu asapay la kumaata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Adupay nga min ti aramidak. Sige, anak ko. Bye! Oy, Manong Dani, si kamag gayam dayta. Dandani di ka na ilasin Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga'y asaan kayo mat nagkuyog kiniinsan Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat ijibagyo ti kasinsin mo. Ne, bagyo ko nam. Kat na isumat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko na. Amang ano sa bali. Kahit ko asawan, amang ano, nagbidot ka lang itinakita. Kasano ko mga biduta, kat no nagsao kami pengarod. Gimatang iti karne ken nateng, iso kano ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pengarod sa mabuting kamay, ngamin lumuklok magmat, angam agis isom laang mat. Sa bali latta ngamin no nalaing nga agaywan tinobyo na, saan ka di Manong Dani? Kwa, wala. Sige. Mapanak man pa'y nga ron iji balay na, Venus. Kat, agyaman na ka. Awan anyaman na, Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen. Di ka kumagungungit, Wen. At ako masalud-sudak. Anya dayta, Dani? At ka di parikot mo. Wen, no, parikot iti nagbayatan ta. Ha? Ne, apay mo ta nasaludsud mo dayta. Una, takasano. Sakala umawag namin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa, pasensya kan, Wen. Pasensya kan, no anyaman tinaybagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka mat. Pasensya kan, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Isuhasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka, man. Pasensya ka lang kumakanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din itinaybagak. Nagadado lang arudan na pampanunutan. Mainay-nayo na pa Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan maysa, talaga mat nga tabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idapal ko da ito'y. Adupay nga mintinaskan nga ilapas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan-anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye.
Amom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapo ka dagiti adon anay tultulong mo kada kami. Nangruna kan ni Karen. Awan ang yaman na nanang. Saan kayo mo't asap sa bali kanyak? Gaputada kayo kat nga ro tinaganak tinobyak. Sumagmamanulaan apulan kat ang turpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ro nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumat siguro nga kalaysa. Ah? Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kami amakibiyang na nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yon, nanang. Ngamin, amo mingad adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ah, ay katuan na. No may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laang dito'y anakasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka na kan. Bili ba ka talaga iti kinaalis to, ma? Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pag-alistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto. Masikog mong kaya mo ni Karen. Masikog ko na, Uncle. Kawan. Iso mo tiyag warwara sa tamag dito lugar tayaw. Anya, Di mo graduar ni tabulan na ya. Apay no tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan ang nagtrabaho ni Karen. Patse kasan ngagbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka ngagtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak na mo ti sawa, Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kasta mo ti pamilyam. Awan sa bali at pinampanunod ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay pinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastahunay. Kasta mo ti pamilyam. Apay. Inayat kamat, Dani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapoy iti panagin na dayota. Ininot anat nagtiriknak ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuykuyog. Ken panangan andingay na kanyak. Kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanalada unti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay ngay talang ay pagamday to'y. Itatamasigukan. Nagbutangak nga mindani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay naramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, gusto na ita panagsangsangin mo. Anyang ingarod. At daditan, dalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ka. Dani. Ngiburay no kasta. Agtalinayad lang ti panagpagayam ta.
kabayatan ating tingitingag direk na para kan ka. Awan mo't siguro ti may bagama. Amom no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso na lang. Ta sa anak mo't a robot. At namot puso ka masaktan. Sabay ko mata maawatan na, Karen.